Ujata amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe inshuti bakunzi ba Eagle Stamina TV. Uyu munsi rero tukaba tugiye kubagezaho amakuru agezweho ku ntambara iri kubera muri Ukraine. Amerika ikaba yavuze ko abasirikare ba Iran bari gufasha bikomeye cyane Uburusiya mu ntambara iri kubera muri Ukraine. Ikaze ibiro bikuru by'igisirikare muri Amerika Pentagon bivuga ko hari abasirikare ba Iran bari gufasha Uburusiya mu ntambara iri kubera muri Ukraine. Pentagon yatangaje ko abo basirikare ba Iran bari mu kibuga cy'imirwano cyangwa se bari ku rugamba, aho ahanini bafasha mu gukoresha indege zitagira abapilote cyangwa se drone. Izo ndege zikaba zimaze kubica bigacika hano muri Ukraine, dore ko ziri gukora amabara menshi, dore ko izi ndege zimaze igihe zinakora. Izi ndege zikaba zikora icyo Pentagon yise iterabwoba muri Ukraine. Twongera tugaba ibitero hari ingomero z'umuyaga nkuba. Umunyamabanga mukuru akaba yavuze ibyo gutanga amakuru muri Pentagon, Brigadier General Patrick Ryder yabwiye abanyamakuru ko ibitero bikorwa n'izo drone biba bihagarikiwe n'abasirikare ba Iran. Abatangazamakuru babajije icyo avuga ku Burusiya bwahakanye ko nta ndege bigeze bahabwa na Iran. Uburusiya dore ko buvuga ko bwishoboye, ko aribwo buri kurwana bwonyine muri Ukraine. Yavuze ati nta wavuga ko batabikoresha. Brigadier General Patrick Ryder ikindi yavuze ni uko Uburusiya kubura ibikoresho cyangwa se gushiranirwa n'intwaro bari kwifashisha ibivuye muri Iran ndetse na Korea ya ruguru. Ibi kandi bikaba bivugwa ko Iran ikora igikorwa cy'iterabwoba, Uburusiya bukaba buri gukorana n'amahanga bya hafi ariyo Iran ndetse na Korea.